Hadin ka jing pensenjor jong ki bor sorkar, ia ki ain na ka jing yada na ka kelam COVID-19, ka Tyrso Sports and Cultural Club, kabala penlong ya ka under 16 football tournament, ha ka sing sajain kabala dep kata ha ka arpu pratarik ubenai November arajar arpau, kalala ban penhap perdano ya ka ne ka tournament, ha ka jingwan poi jong uba dasakhat bah lamare, ubedai menteri jong ka sorkar jela, ubelong ru ha ka jukupor UMLA jong ka mahoti constituency. Hakene kesengi, laidon langru usri R Brahma, ubade block development officer jong kumsning CNRD block, uba Hercules shooting ubade presiden jong kaseng HYC na Riboy district, haka jingidon langru jong kinong ilam shenong kathan Tyrso, bat kipajba kathan. Kishenong kiba marjan, kilawan ban sakhi ya kene kejing lekai football, hadin bun penai balakang ya kishenong kithau, bat kumjuru ya kejing ya kendu, bat ya lumpajba. Haka ne ka tournament, ki tim kiba poi haka final, kidei ka Tyrso Sports Club, bat ka Byrsik Sports Club. Bat ka Tyrso Sports Club, kadai ka tim kabala ra kanam ladu jang ka under 16 football tournament kabala peniai da ka Tyrso Sports and Cultural Club. Ka jinglong minister ka jonga kadai mau kadai lengba ka buram ka kharawe jong ki pa jong ka mohti bat jong ka Riboy district hi bro ka wei. Tapi wat kuslai mo ngalai minister hapo Shillong hapo sekretariat dai hapo Tyrso hapo mohti konstitusi ngade UMLA ban ngade perlok ujong pi ubo pila shania banlong nado gitu isna marja katpra kita borok kimlele kepadon kam galong tang kejing tang kejing yadai tang kejing shania iwai shania mar keliang kata kadai kepadon kam te kamlele de pekrek kat pekrek dan ngidon tang laingut dan ngidon tan sanguruk kejing kepadon kam Pynliem ro kepadon kata kelenti ban rak kanam kuburum jong karihi kejongi borok kawai mentah ngatrai pi borok mo kiba don kalat ngatrai pi yoi kini ke tournament keba kebalong menta ke Indian Super League ni seyong keba seyong manlau senam hapo ke Indian Super League kidon ke malangut sangut ki player ki bawan nak ni ke state keba buram ke jongi ke state Meghalaya hapo goa udon nu redim telang hapo goa udon Eugene mo unang ta udon nu nongrum kini borok kidai ki bawan na poster jungi te kai ke mun manong mulong ba dari kini laingut kila ban poi hado katu ke benta penyelekai pi ki kul ki badang biang kerta ke badang trong ke por syakmat seprang mo pidon galat kelti ban poi kumbag makiru ki poi andre ke badan kam kalong ba ke jing tristem ke jing time minute bat ke disiplin bat sagawai mde ban ngop hagini ke jing syak penbej ki basniu jong ke pertai kumbala keren sakamat mo kajing dikiat kajing ngop hagi drugs kajing ngop hagi ni kajing dipang kini kita borokot mo kini borok ngide ban bu syarut hoi kabi ibang kapeni tinat yo lese mo kala bonlong tahenre don kata kanong rim ka baskem ban but ya kano ko thong ka pila bu akmat jong pin nang menta imei pa nang menta ka yang sem nang menta ka snong ka thau ba nang menta ka state hi borokoi ni nagalang jungi kum kinong mikmat mo bleu la kerku bleu la don rekat kat kini ki por wadap kam dei tang kata kan kut tang hata jingker ku jong bleu tra gerar yangi kadai banlong keba separate keleng